masain bill nei tu minister zom takin house asangin kan so mga masain the Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 introduce phalnatir turin changtu minister zom tak pu K Sapdanga lo somang Who Speaker iphalna le House zaom tak remti na in kabil Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 hi he House Sawihona pom turin kahan lute ne bill nei tu minister zom takin House introduce phalna ron dila kan phal sakem kan phal sak chuan tu na introduce sela seho turin mu mal box sele lo somang Who Speaker Klome Kabil ron putlu Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 MUR D Bill tin karon sei chunjom to mayanga awlsam zongin heti hian sei feila Mizoram hian mi za som ngale pahni lai chu khopui urban area kan nea Guwahati lawa chuan khopui cheng percentage san berna state kan ni kum sang ni pakhat le sang ni som pakhat chung khan khopui cheng hi 23.48% in kan pungani khopui te thandan mumal zoka ruam manna plan siamani thina tura dan kan man chu MURD Act sang khat zakwa som kwa hi alania kum som thum panga kal tami kha ania wangin sarkar lai pui atanga scheme ron kalte aphur zo tolova siam that ngai le bel ngai atam to em wangin siam that amen ai chuan athara thak repeal mai achi to zo ka hriatania bil thar Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 chu duan alone ta ane he bill hi kum sang ni som ni pathum le som ni pali vela khan boi pui alone tan to a reform hrang akeng tela heng reforms te wang hian saski nuaya reforms incentive kan lo mu pha to a saski 2023 to 24 ra cheng vai bel si somriat pahni le 24 to 25 a cheng vai bel se zali som kwa pasari point pangabial reforms incentive te mu alone to ne MURD bill 2025 in atum berchu khopuya le thingtlanga po eile barein to del na konga khuarel thilsiam tichere silava mason na thentirani chu athil tumti hlotlin theina tur ruwa manna development plan siam le abo zui dan turte he bill hian akeng tilani development plan kan ti hian khopui pakhat ai tam huwa pa siam regional plan te khopui pakhat le a khoper te huwa pa siam master plan siam to na khopui chunga plan te zok zonal plan neighborhood plan te local area plan te town planning scheme te ahuam tilane Speaker MURD bill 2025 chunga chaptarom te chu hetiang hian toite te in han filfia ila chapter khatna preliminary a hian definition le aman theina mun te dania 1990 Act a omlo Autonomous District Council 10 anduan man ve theina tur provision da tel ani tane chapter ni na hian planning area and region hi development plan siam natur mun ruah man na ania local authority municipal angchi ten plan an siam pompui theina provision da thar an boka chapter thumna planning committee chu plan siam dawana
malatu berania heta hian competent planning authority ronda tel anitane chapter lina appointment of chief town and county planner he dan ken ko tu mo phurna la tu tur qualified planner ro chungchang da ania chapter ngana development plan a hian development plan siam dan tu ro manna da ania bil laimu ane chapter rukna town planning scheme hi 1990 act a atelwa ramruwa karwa manna thar siam na tur ane chapter sarina local area plan hei po hi 1990 act tello veng to sa cheibol tharna tur master plan puitu tur ani a chapter riat na grievance retracel hi provision thar ani a development plan alung oilo te zol ko na tur grievance retracel committee a omanga rem na siam tu tur ani ome chapter kuana implementation of town planning scheme and local area plan hi town planning scheme le local area plan te ti puitlin ani theina tura ruwa manna te da na ania chapter somna control of development use of lands and construction of buildings in region and planning area development plan mila akal theina tura ruwa manna ane chapter som pakhatna funds and finance ania summa mo ruwa manna omna ane chapter som pahnina compulsory acquisition and disposal of land ramlak alotul huna dan angala kani theidan tu ruwa manna ram nei tu te ne na in siam rem thei ani lo poa state in land acquisition act le rule samandan tur omna ania chapter som pathum na kha miscellaneous provisions rules le regulations siam theina ani speaker MURD act 1990 atanga he bill danglam na te hantar lang le lok ila sarkar lai pui atanga scheme le project ron kalthin local area plan le town planning scheme chungchang provision da thar ane tin plan level hrang state level te district level le town level te planning committee siam ani ang tin autonomous district council ten he bill hi andua an man ve thei tura ruwa man na siam ani to bok ane tin tarlan to angin he bill 1990 act mang hian saski noya cheng vai bel se zanga som sari pakwa point panga mu alo ni to a union budget 2025 to 26 a urban planning tan cheng vai bel se nuai khatlai da ania saski noya urban planning reform sa hian adang la dil turpo ala omzel turangai ane MURD act 1990 hian chung reform lo la om thei te chu aphu zo to don lova dan thar nei alo tulta ani he dan hian ma son na lama na satakin min pui be se ani ruam man na mu mal nei hian ra tha achwa dan tu na po kan mu tran meka entirnan MURD act 1990 noya champhai master plan siam ania he master plan hian champhai ring road aron chop chuaka he ruam manna ti hlo tlindan hian saski noya champhai ring road phase 1 chu propose ania tuna hian cheng vai bel se somni sangson mu ani nge he dan thara hian ruam manna chip chiar jok le zau jok siam thei ani anga mason na po om zanei zokin akal pui thei don ani pu speaker khopui thang chho zela mason na mu mal zok akal pui ani thei nan he dam huap zau zok hi mamo na le alen chho zel don awangin he Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 hi
he house zaom taka hian min pa sak turin karon phar ani kalome ala kan minister zom takin bil chung changa Sawitute sena bil pulu chante min silta tuna kan sei howanga member khatin tiarenge sei ila kan tiang minute nga nge minute som nge minute nga rot na ome thamai mo ole minute nga member khatin sei na hun kan nei zel nga minute lia bel karon tri chindonia tungen sei ma sang le Sei turin Windup Pu Lalrinsanga Ralte awlsam Pu Speaker kalome hey Winia kan UDNP Minister in the Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 aron puluthi lomom lain ka ria kum som thum panga kalta kan dan lo nei to ania Winia chuan thak te po alo hun via win ka ria repeal anon ti athara anon siam po hi kan pom pui via wani ti kha kan soi masadu ani tin Pu Speaker tuna kan bill ina tumber mai a statement of object and reason kan muang khan he bill hi the Mizoram Urban and Regional Development Act 1990 thak na turata na ni ti kan soi to kha chumi ni rual chuan he bill hi ana tum lai mu deu bera langa chu saski kan polu theina tura ruam manna kanin nei theina tura ti ni hian alang deu bera chu wang chuan he saski kan polu kan khopui te chei that na tura central atanga sum kan polu thei development kan koi theina tura ni chuan atha ama ro chu kan ril rupui bera omlo se kan ram kan khopui te chei thata urban planning tak kan mamo tak zet to wangin kan sarkar hian he bill kan pasuna po hian sum kan soi chuate ani na anga manga kan khopui chei ngai tak te chei thatna tura ril ru kan sen lekha atulin kan thria aming lekin he bill kan pasanga ak kan sia manga central tanga sum po chua theina mai tur chawa kan siam kan laudewa ti kha thanem ngai na kan soi ni ta se tin Pu Speaker abu kan an siarian typing mistake te po omnia la maro chu he chu siam that thei mai tura kan ngai kha soi kan tum lova amaro chu du khop lo na te thanem ngai na thila tlem han soi tel kan du ani urban planning ani anghian urban town zong hi huap se thain ka ria hela hian urban town kan ti notified town kan puanang chi te a huap ki mem ti kan ministerin minan thilfia thei se thain kan ria a huap kim thei lo chuan huap kim thei tura duan thei dan o mem aizol chi hi Mizoram khopui Mizoram aizol chi Mizoram akan nga yang ti hi kalau thina endinan ke ni apo kan biala te wareng te notified town urban town kan neya chung zong chu a huam tel kha tha in kan thria ani kan Pu Speaker hey abik takin wareng te phei chu dai do om kan nia ramri kan nia boina te alo chuaka ramria har satna achua chin feldan thaber hi chu mason na pe khi ani in ka ria chu wangchon wareng te urban town thatak mai lian tak mai kholian tak mai kan neya henga te hian engeni local area plan te po hi kan nei chho thei tura kan ngaya chu huna chuan a plan ringot a khana to pangti hi ka lawa kan sarkar hian aizol ko pui chho ni lo devin heng urban town kan nei zong a hian rual khai taka mason na kal theina turin ruam manna thatak siam thei se ti kha kan duin kan ngen hal bok ani tin he bill kan pass rual hian kan notified town zong te hi local area plan mu mal tak kan nei tir hal do nem kan siam hal do nem ti po kha ka zona ni ta se atha ange tin Pu Speaker he bill chapter 3 para muriat na khan competent planning authorities chungchang kan hua he para pariat na sab para wana khan municipal body omlo na chuan development plan le town planning scheme te kha chief town and country planner emo
authorized person in a sia mang ti ringot kha kan han mo kha khat le min a fam kim lo de vem o katia Mizoram notified town le district headquarter tamzo ka hian municipal body lo om lo na hi kan nei nual maya kan la nei atamzo ka kan nei ani chu entin nan he kan deputy speaker hi a truth lo ria policy te po municipal area municipal kan nei lo wa chunga te chuan tin notified town ate po municipal kan la nei lo ani henga hianin chief town and country planner kudringota da lo hian VC te entinan town area notified town na pechon VC aliana VC pathum pali kan lo nei fura join VC te anoma chu wangchon hetilaya athu hi to be prepared by the chief town and country planner in consultation with local elected representative tia thak thei dan hi a omang emle ti kha karil ruan oma hei hi tlem kan phim khur lo chuan athua hian hei chief town and country planner kutanianga rawn don alom anla soiho don alom ti mai hian nakina athua kan nei lo hi chona fu lo palang em ti lai kha karil ruwa an ombok ani tin VC te hi UDNP noi mi ni lo chu wang chuan a boi thla kang ti te ala lo om mai the ama ro chu hemi pek som thum pakwana hian hemi implement zong zong a hi VC te kuta da le tho ani ya chu wang chuan kan urban town zong zong a hian kan VC te municipal kan nei lo na khwa anga hi chuan VC te hi aplan siam tu zinga kan tel ve ngei se try in kan ria ani tin Pu speaker he bill financial memorandum hian UDNP department in master plan GIS based master plan le local area plan asiamek te inun aron tilanga kan muwa district so pakhat kan naya district pa nga parugvela hian kanan naya tin local area peichuan in sipir le sai rang chau mai hi aron langa hi du khop lo na sa devin kan ria chu wang chuan hemi bill kan pasa kan mang chawani pot chuan district la om hemi kan la man lo na hian rom han na chak zo kan neya tin urban town zong zong ate kan man hal thei kha ka duin kan ngen boka chu tiang thei tur chuan kan minister hian in tin nge rom han nan nei te minan silfia se tru le in kan ria ani tin Pu speaker ni china kan an soyang deu khan he master plan le local area plan te siam tu rian municipal kan han mang to dona municipal body te hei hi karil ru lo lang pakhat chu lung lei high power committee thiat boruak thiat turanga boruak ron lang deu zeu oma kha heng wang hi ni theng emoti karil ru oma tuna son lung lei high power committee te malak na an district development te plan te engkim an khoya hi lung lei municipal an nei to wang son he dan thara hi chuan automatic in lung lei high power hi kan thiat ta em ni ti hi ka zona ania chu wang chuan lung lei high power committee hi omzel lo turin kan ti nge he tiang anga district area ania mo municipal area chunga plan zong zong khoya development khoi thei tura municipal te kan man to don si chuan lung lei high power committee te din mun hi ati der thong pha kem ti hi ka ngai tuana an langbok ani he bila hi atlang pui thu chuan tian kanan siara nie sia kumsom thum pangakal tami to khania repeal ngai ania thra ka timaya nakina kanan kal chho lenga kumthar budget session ate chuan engeni amendment te po langai elo manga he bill atlang pui thuan en hian kan ramtan kan khopui te abik takin municipal area ni mo urban town kan nei ang chi notified town kan ti te mason na turata na bill thatak nin ka ria hemi abili na tumang ngei hian mason na kan town area ten an nei theina turin athumbaya he bill ek nei lova poisa po chuanan ruata he bill mang lova ataka kan khopui te chei theina turatan rom manna nei tlangila thain kan ria ti kha kan soidu ni Pu speaker galome le put me was on ta T Lalhlimpuia samang Pu speaker kalome hei voina kan minister zom tak in Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 varan puluta hei kan khovel thangzel le technology te le infrastructure development mason nakal zel a hian
atul to tak taka kan minister te tun tum sesana hian bill an ron pulut mola bill sain hei voina po hunang wasat kan han kal le thei tur hi an thorim na po lom thu kan han sei ani ti chuan hei kum kan do mo kan du lo mo hun aliam zela chuta chuan hun liam chuan technology le infrastructure development economy thil alo theih lovin keimania aron thena chuaron thena chuan keimani lam do thleng hi apoi mo em maya khopui po alian zel lo theilowa achan chu mishing kan pung zela chuta chuan hei Mizoram phei chu tlangram ani awangin he bil hi mumal taka kan kalpui atul em ni hian alanga tuna po kan sia Mizoram khopui ber aizol chu kan lian zela mani kong po in no ping du khopin in kan sa in tiang chuan kan malak na thir hian he bil hi kan nei thoi hi atul ma keimani le keimani phurit kan in siam zel na konga hian he dan hian min hung se ti hi adum em ani COVID-19 lo thlen khan he bil kan han seilai ani ta ka chuan COVID-19 khan roman na siama tul zia po hi alangin ke sia in le in ain naya thenom te kanin naya kanin lau thu maya kan khuyen kol dana te mi pui hiselna ngai tua thuwa he bil hian thil tam taka anghong theidon ani tin kan khupui sim le kan khuwa nei dan hi han thirila tlang chipa khupui khuwa arem laya kanin no deuh veka kanin sadeuh vek maya kanin sakdana po ni china kan soi ang khan kan ram lo zel dan tur ngai to mi alovin then kat chuan thenom te kalna tur po om lo khopin kanin no ping zel chu ania chuwang chuanin rik room thila te kang meya te leng hinga te leimina po kan tor na hi atam taviawa Christian ram kan nia pathian venna kan changa voina hian thil lian lutuk ram dang tena an tor ang ta po kan tuar lo zoka kan lawan nei hle zok ani tuna kamha member zom takina soyang khan section 12 fa competent authority tena until ti tura khan he dan hi mumal zokin akal pui theinin alanga chuta chuan funding saski tuna kallai mek kan po lu na tura hian mumal taka kan kalpui angai to abik takin khopui siamna le plan chungchanga phei chuan ma mumal taka kan lak te po atul don ani hei khovel thiamna kalzel hanen hian kan technology awangin kan nei theilo tur thil chi hrang aron thenga chunga chuan electric car te po alonia urban mobility te hi kan mamo em to chuta chuan mumal taka kan khopui te hi siam angai ani kan no pan lai khan kan inbula insa te chu motor da na siam vero u kan tia keini mire thei hian engti khotika ma motor da kan nei lowang an tia ni ma selakum song lo thlen chuan motor pani pathum an nei maya an in chir le ani tiang chuan kan in sakdan shim te biak in bula camping kan nei mup maya biak ina camping kan han nei mupa chuti laya chuan abula furniture workshop te alo ri ruaya tiang te chu kan din mun ania restaurant le hotel bula te motor siam na workshop te awma abeng thei na le rem na hian thil kan tia chuwang chuan he bi la tang hian thil siam na area te shopping area te transport hub te residential area te hi kanin siam rem atul em ma chu chuan kan environment lama po
green space te park mun te bol lo song bol na te po siam atul hle to ani voina hian sei tur tam tak oma pu speaker he kan bil kan sei lai me ka hian thil tam tak alenga mani area le kan jurisdiction thewa mason na kalpui ani theina turin he bill Mizoram Urban and Regional Development Bill sanghi somni panga hi pas ngei turin karon thope kalome lo mu me sei du dang kan lo mem pu Lieutenant Colonel Clement Lalhlimpuia la sama Speaker kalome hey vinia the Mizoram Urban and Regional Development Bill sanghi somni panga ron putlu ani hi alomom katia changtu minister zom takina aron soilan angkhan hemi ya hentu na hei champhai kabia lampang soilo theilawa khilampanga master planning kan neya heng master planning ina aron chouchua ring road champhai tana ring road plan te oma heng teng te hi nakina future development atana loin ruam man na thadeu mai a om teng te hi alomom katia ti chuan tu na hian aizol hi kan khopui ber kan nei chuna hianin aizol thandana hi mi puite kan lo pung zela tin ma son na umin thingtlang lama tang te pon aizol man lo pe ma tin aizol mi pui an pun rualin in le lo te lo thanga tin motor te po lo pung zela ti chuan tun malama kum menga mazat thirle ta in mun kan neya kan in sakdan phung re nga hi kongpui nai ani chuan kongpui nai theiang ber kongka hona kongpuia pen chhuat thei mai turang lira saktumna thinlung kan nei thina chu thinlunga chu tuna he ni huna lo reya mi pui kan lo pung zela kan kong omsa ten kan motor nei tenen alawin phu talawa in pel na po arem chang to lova tin mi hring tan a him tok to lo bokani heng ho zong zong te ngai to in tuna kan bil ma sa sang ni sang kha jakwa som kwa ami kum som thum panga ami dai to kha tuna nga chuanin applicable to lo chiang lu tuka tuna hian hei kan aizol khuaring ta po hi plan angaya tuna nichina kan soilan champhai khotana ring road plan anni hi achangkan thla khok baya aizol tan po hian tun ma khanin ring road emo engma fel fai tak lo plan lo ni ta se tuna kan aizol khopuya hi tiang khopian traffic problem hi omlo turania ring road poimo zia pakhat chuanin ring road ina aron shin ka chu kongpui tha a om chuan aizol khopui kan zau kongina a zau tina nia kongina awa po mun kil khorengang po ni se mun lai lia chang zela mun poimo ani zela chuan kongina aron thrina chu development aron koktel zel boka heng planning poimo tak om hi kan momo na ari to a tuna hian he bil ron putlu ani hi alomom katia le zualana tin chunga development han be tur chuan tuna ring road te po kan han soya khami han ti tak tak tur chuan kha development ti tur khanin ram existing ram omsa amo tin engamo private property thil engamo kha asut hek te alo ngai dona khanga khan hilaya he bill ina chapter som pani na compulsory acquisition and disposal of land tin nuaya aron soi a te henga te hian sarkarin amamo ani chuan ram acquisition ani turakha either compulsory or by agreement or by taking application ka chiar chhuak vek lo mai anga khang ho zong zong te agreement chi sang sang te compensation te inamo le compulsorily acquire thena sarkar pon aneya khang te sang sang mangkhanin khang lai ram te alak te ngai thina entina na tuna kongpeng thuam
ตุนมาบรรทุกเตรียมลายเลยมีสิ่งกันเตรียมลายกงเป็นท่วมหมกสักละว่าหลังชีนะครับตัวน่ะชวนข้างเต็งตะคาสุรการินกงเจ้านันเตมุนทอลโจกอาเซียมเทนะตุรตานะอลักเตอลงายข้างเต็งเตปอคาอลักเทดานเอามาเฮดานหน่วยเฮบิลหน่วยเฮียนินขัดยังอโลลักสักง่ายอันนี้ปนเละอันนี้ตัวออเนอร์สขันฉันเองไงอดเนตอันนี้ปนอันนี้คอมเพนเซตนะตุรตานขันปริสาไม่นี่เราข้ามี equivalent รัมมุนดังอ่ะ suitable รัมปออามาดูดานังินอเปกเทนะดานเห็นหัวเตเห็นอมดีนั่นหลังอ่ะจุงเตงเตจูเฮ arrangement ชัดตักไม่เอาอมเฮีกันมาโมเอ็มไม่กันรำชันตุรตานเละมีปุยเละรำเหล่าช่างเซลตุรตานะเอ็นตีนานะอินเดียรามาเตโพเอ็นตีนานะกันหลงมัน14จันดิการเตตาวน์แพลนมูมัลตักไม่เลนเละสตรีทเตอมดานตูร์นักกินหัวกุมซาเทงอาโป development โลอมเซลเซมีริงเราปุ่งเซลเซละที่จะช่าง development โปเราดินโดนเซข้างตานโปเราอินรินโลกนะกุมซามาลำปังเตมีแต่ส่วนนั้นเราทีร์ชีนะขัดยังเต็งเตะ planning ในเทนะคะอันนี้ตัวน่ะส่วนกันไอโซลจูที่เห็นเรา congestedตัวเราเจ็บตักเราในตัวปอนี่สิละให้มี decongestion planning เฮียอภัยมัวตินนักกินอ่ะไอโซลนี่เราตัวน่ะลำเบียลำปังจำพายลำอัตานเตะ ring road หัน plan นั่นเตะเราเต็งเตะปอฮีนักกิน futuristic development นั่นตัวละตานะเรามาขวานโลกเราเต็งเตะปอฮีเรากติยาจู่ว่างี้นักกินเสร็จละกลุ่มมาลำกลุ่มตั้งตักเราช่างเลเซลตุรตานปัวเราอินมาขวาโลกนะ planning master planning กันหันในแต่งเตะแห่งแต่งเตะพอเฮียหล่อมกันติปกาจูวังินตุนเฮกันบิลตัวนักกันเคลเมก the Mizoram Urban and Regional Development Bill สังหิสมหิปังอาฮีปัสไงนี่เสตินกรณทอเปกล่อเมเราบุ้มตัวนั้น member จอมตะปุยกินเสร็จแล้วล่ะรู้สมัง Bu Speaker, Kalome. The Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025. Bill satak mai lo lu thi alomom khatiya. Tun ma changa galo ngai tua chin aniya. Urban hanti hian mithiam te chuan engine of growth anti hialani a significance poi mona hi kan thiam lo de eboti hial de po ani thina a poi mo zia kan economy ta na poi mo zia hi kan chhozel don ni na langa a lomom ka ti a he bil hianin urban lama ma kan son thina turin na satakin contribution ron nei don ani ti hi chiang tareng maya missionary nuai khat emo aya tamte po kan tir chua don phei chuan urban hi ngai poi mo ngai ta ni hey ka theology venia nakina ka ron soi ka yanga ekponi sela urbanization policy kan nei chho the hi lomom ka ti ya achung thu hi chiga takin ka ron soi lovanga ke chuan rules lama te politil tur tam tak te pom chho thein ka hria kanu tu ba kan member zam takin puklimen ron soi tong khan TOD ten tia transit oriented development ten tia heti zonga kan kal chho hi chungai ani tuna kan urban kalpui dana hi unplanned growth ani unplanned growth plan omia lova urban ronin siam chove mai ama aronin din chove top mai khani wang khan eng ma hi fu thei lo re reng ringot mai ni chu wangin tuna hian TOD system kan kalte po hi chul khop in kar hi a TOD system a chuan transit oriented development ania chu da chuan kong pui hi kalma saturani chu po chu du thu sama bi chon kong pui hi chuk chho lo sela khu pui ta ngan du ngat phei chu zol de dar mai sela khu pui ta na chabber chu non motorized transport antia hey diesel petrol mang lova kanin kalpo nat mobility akha asoi na kha ni ya chu tiang
man thei na kho pui din hi cha ko me mai ni chu wangin TOD system a hian kong pui that deuh kan siam anga zawanga tin kong pui kama utility lines hi that deuh na kal tur ani pakhat na chuanin side drain kan ti te power supply lines kan ti te tin chu ba ka hei cable hrang internet le thil dang te pon yang chu chung te chu kal vek nga PH line te nen tin ni chaka seng khanin non motorized transport an ti a cycle hei bicycle kan ti hi mi hring tha kan kal the hi khatiang khol simple te hi man thei hi ani tur ani khatia kan kal khatianga system kan siam chuan Trisel na tan po cha tin environment friendly lutuk ani boga tin footpath te po lian turani asoi turi tam khom mai khatiang ti tu jon azal turani azol turani boga azaw turani bogani chung te chu dream a kan ni hei kan dam chui kan mumal lowang ti ka hlau thin khom mai ka ngai tu na tam bera hen hei ka ngai tu thina hei kan pi le pu te changa kan ngai tu thin chu nge kan ti chuan pial ra la nia pial ral po hi ni ta so nan chu de la e khopui nuam tak khan an dream ve thawani chu wangin e kan du thu sam ten sam sin te u arban ani thau ni thing tla nga po ma sela arban thau kha a dream ania rura chung si hian arban hi kan an dream 5 mai ni pu speaker khonga in hun min pek tam thei jang ka lom kho panga a poimo sia voina kan problem chu spatial distribution ani in taka chuan space kan ti hi e management omlo kan rama hian a big tan khan kho puyanga te pura hen ka soi chin chu space hi e resource ani development on to zone space o mangai ai zor kho pui chuanga kan ma son theilo chan tam ber chu space limitation wangani space hi kan khriat angai ani amaro chu mun zim te hi ti khoba kanan kal khom mai hi chu adigin diglovani spatial distribution om lo wangania hey beijing a the point an kal to mai theya khati khopa mi hring population sang si khan traffic jam te om lo re an thol hal mai ni eng wange kan ti jon spatial distribution emo spatial management om lo wangani helama population oma heta school oma voile khada jing dar kuwa school kal tu helama kanan kala kong zim te ya traffic jam lo ngai nam lo reng chu wangin khalai khan school kha residential bun haya om turani ti te chu a spatial ha kan mane sangai ta ani chu wangin a challenging khop maya dan mangin kanan backup don ani a he dan hi chu wahan tharem remem pial ral dan kan ti mai don nge ne o ka ti hialani tin pu speaker disaster chungchang te po hi kan urban a fulo chuan he nam hi na chiat pui the nia earthquake zone 5 a kan nom le hala kan aizol kha pui te hi lir hing 8.5 richter scale ten min nuai ta ang se min soi ta se khatenga chu heng kan do kan zong kan chep te tu lo tu rom lo re ren pakhat ma building chu soi lo chu tiang ani he civilization hi amang ma yang ti pol hom thei ani chu wangin rang thiang ber he policy hi kan implement hi nga ya helai dan siam tu pol hi kan chan rual po ngai khopin ka he a tin pu speaker ka hun zo to na ina top na tan tak urbanization hi ni cheka seng khan engine of growth ti ni a Mizoram pui te future ani hi India ra mahen urbanization level asang ber pol kan ni a voinia kan chang kan chan le literature kan san chan te le tin civic sense kan nei that te le thil dang kan san chan chu kan urbanization level wangania emane vram buai hi asar kan zo khop mai ram buai wangin thingtlang khotero te soi khom lo ni ya ministry kok sa ezo theidon to em oh pu speaker kathiology kan soilo kan ani chuan urbanization awang hian missionary tam deuh kan ti don ani mizo te hi close knit society kan nia mun thingtlanga om vak lo tur kan ni jok ma ka tia urbanization kan siam that thei chuan urbanization kha engine of growth ani ka ti kha
ข้ากันeconomy asiam hranga agriculture sector ai hian service sector a hian kan lut don ani chu a step chu urbanization atangin service sector atangin kan economy kan siam hranga kan Christian na hianin ma son don he hun to ba hianin missionary ni turin pathian min thlangani chu wangin voine kan bill hi apoi mo don kan future ani hi missionary tam deuh kan tir chuaga nga ti chuan hunununga khovel kap eng turin pathian min buat sai ani chu wangin thingtlang khotero te po hi soi khom zel dan policy po kan billu tel je tha ka tia urbanization in kan kalanga thingtlang lo ne hi zoin kan pum pelanga kan kalsan tielanga Christian ram thatak kan yangin missionary tam tak po kan til chua thei ngei ka be sei ani ole pu speaker the Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 he lom takin ka thlope alome lom be tuna chuan member zom tak pura ba romoi Royte lo somang pu speaker kalome kamatsia champai not member zom tak khan ministry minit riat velin ka siam manga ke chuhun chunga ka ta soi turte han ti zo ram ka tumanga voina hei kan Union PM minister zom tak Pu K Sapdanga aizol no 3 bial 2 MLN ni bokin bil ropui tak thiam takin aron Sawihona tin a statement of objects le reasons te financial memorandum te po kan hmuwa bill hi kan ramta na pawimawh zia te aron soi to a khalam kha soi thui tak ka soi lowanga ka thuma hruaya chuan he bill ka hmutir atang ka hmutir khan sa kha zakwa somkua dei to a MURD Act lo pass to atanga local chhawr ani awang khan khang ti kha chui don lo thei lowa entel lo thei lowa Mizoram Urban Regional Development Bill Development Act 1990 kan sarkar ho tu masa he ho sa lo thin masa tina an lo siam kha ngai to na lo ril lina lo advance mange o ti karil ru masa bera chuan lo luta khati hulai hun kha congress sarkar lai ani a kan roi tu masa te fak atulin ka ria a voina hian kha bil kha amendment zong lovin a repeal zong bokin han kal le a poni se kalai ka chu ka soi thui lovanga state ten khat themi chung changa an malak dan te ka hreveya sangka zakwa somruk paruk dei towa an bill an act te po kha amendment zong in state ten khat chuan an lakal chho tlaut lawa poni se kan voina hian bill thar hlakin a ming chula in ang chia si in bill introduce le an nia atul na chana omang ti ka ringa kan khalai kha chu soi boi pok atum love ole financial memorandum hian sum chung chang te poron ziania lai hi akim vek tak tak theilova minister in financial memorandum han khan asum involved dan turle hemi wanga sum sen bel dan turte mo kha alang vek le theilowa chuti mek lai ro chuan helama engani chief urban and county planner chief town and chief town and county planner appointment siam ngai nual turle ama long thok thei di don lowa khanga wanga engani establishment lo thar turata na sum ngai turzat kha azat che soi theilo ma se financial memorandum ma te hian engtina mo takhan reflection la chuan he bill pass hi tinwa mang a ti te ril ruwa oma chukan soile tu bokatin he bill hi ni an ngai tu kim chang khopin ka ria adwang tu te pon fak omin ka ria Mizoram Municipal Act 2007 ne na ain align dan turte tin khami extra repeal ngayamo han ban then ani huna po he nakina chon act ni dona he act thu nei na kha
municipal corporation te municipal council te na an nei mai thei dan tur te kha an bil tel vek maya lom om hle in ka ria a tin a bil hi a adopt hial te po ngani appropriate dana zirin LMC te AMC te point an ti thei dan tur te po kha a in bil tel alom om hle ka ria chuwang chuan he bil hi kan tamtana poimo ani a tin arban ringot te po kha minute minute limo minute lia ari take rural areas development areas dang te po kha a huam tel do na tin urban area municipal area chia lo te po kha he bill he zom khomin representation thazok te po om theyang ti te po hi adik viawin ka ria poimo nia ka ria tak chu he bill noya hian he bill awang he bill hi act ni huna rules and regulation tela siam zela ni dona kha apoimo lai tur ni donin ka ringa chung huna chuan kiltin ngai tua kan sarkarin rules and regulation thatak he bill in aron take care sen lo timela he bill atanga deviation kalbo chung silava rules and regulation aron siam tura sarkar afim khur donin ka ringa fim khur tur po in kan ngenin kan cha du bokani tin development areas at ang chia khan kan bial te po hi an tinga in tizela mali bial malbi kan soi thlun om deuna kan thlung lo mayang ya ha chek bial te ramri om kan nia development areas planning development plan atana bika areas kan notify huna le khang huna khan a hria tangai khop mai tin aram area mai ni lova demographic factor ang chi po hi ngai poi mo telangai in karinga chunga chuan kan bialtan he bil hi tangkai ve ngei ro se ti te po kha honorable minister zom takhi kan ngen tel tu a hachek bialin development kan mamo mamo berte zinga mi kan nia boundary area om kan ni awangte har sa tam tak tong mek kan ni angin he bil hian kan har san te ron take care ve ngei sila ti kha kan soi du boka tin atop nan tak chuan he bil hi ka thlopa ti mek lai in a bil nuaya rules le regulation lo chuak turte hi helaya kan soi ho ve to don si lova he kan soi ho na hian thu nei na kha sarkara kan pe to sia kung kan soi ho ve lo tur ang chi rules le regulation lo chuak tura hian he bill he act spirit ang nge ya aron so hi ka ringa ka be se ya kan minister po ka ring to ka chu tiang tiri chung chuan he bill hi ka thlo pani kalome no me sui tu kanam to lo me sui tu kanam to lo chuan o dr ke Beichhua ani kanin pharhun hi se ve do ro kanin ti khania Speaker Kalome, the Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 hi aming han en hian chuan thil thatak ni tura angaya ten huna tamlo boka section hrang kan lu jil maila section 1 kan it extend to the whole state of Mizoram the aniat July chuan in 60 to the Constitution of India po hian awareness kan naitan chhawr winalanga kan ron ze tel de zela autonomous this council the tan specific request to the state government ina ahman theitur ang tipanaron siama travewa ngai taila he bila hian thil diklo tam tak omin kar hian pu speaker a bill ina tumchu thil thatak aninge ang tin minister thil tumpot thil thatak aninge ang section 6 noya subsection 3 hian all question at the meeting ti hi ania meeting a question om te chu majority vote manga thutop siam tur ni ina langane question ti tongkom hi meeting a vote lak na tur hian ain mil chi emle tilai hi tangai danani pu speaker article pakhat zia po hi thil har takane kini ang tan chon he bill siam hi chu siam tu tan chon thil har sa tak tur ni ti kar ya han soi sel te po hi in thlar hun om ama se lo thelovin ram ta na thil poi moni si section 7 noya subsection 2 chunga kan close 1 hian to carry out works
and survey within the planning theih and ziaka helai kar hian thiam lo deuh chu planning committee hian ha an thok ve don nge an ni hi instruction petu tur nge an ni ang tilai hi kar thiam lo wa adik lo deuh theken kar hian ni in section 18 where subsection 4 here the sanction accorded under the clause 1 or clause 2 aintia ma se hi hian khoilai clause nge a very farti hi a ria thimia lovani so on section 23 here declaration of intent to prepare a town planning scheme the oma subsection 4 here development scheme approved ani vele gazette ani ang ti oma heta hian tu nge approve don ti tarlan ani mia lovani hi acheng lo hle in ka bokani pu speaker he bila hian appropriate authority ti tam maya alal mai bokani bill chung section 2 definition hian hilfiana ombok silva atu ber hinge thuang planning committee hingi appropriate authority chu em niang tilai hi ngai tu tira state sarkar jok em niang nge UDNPA department tilai appropriate authority kha a engber khange niang tilai hi ngai tu tiram hi mi ba ka hen competent authority ti omle nuala member zom tak kha number 2D khan ente kha khan safe number 2D mo section 2D appropriate authority means a planning committee or as assigned by the government dik thokata ngayang pu speaker so in section 39 no subsection 1 third sentence khan kan enchuan shall pass our resolution tini shall pass our resolution ti chu saptong kal phumpo dikin alang lava tin re thiam har khop mai hi chu tongkam hi adik lo dewin alangani pu speaker omzia omina langlo section 41 no subsection 1 no clause b section 37 referred to subsection 1 hian clause omlo hrim prima hi chu thil dik lo to panin ka ria pu speaker a serious len ka ria ni section 41 chunga subsection 1 no clause d tarlan hian section pakhat hoya section dang om theilo subsection 2 ni se thurhan ani then section 41 no subsection 1 chung hi adik local vekinalang section 43 no subsection 1 a last sentence po kha under 43 ti lovin under this section ti mai hi atove mai lomi ti na kanaya section 43 chunga om tho soina ni sia section 45 no subsection 2 third sentence a draft local area plan ti hi has section in a refer section 44 khan final draft area plan ti nia hi a very for hi an ziak ang hian athu hi omve turin lomi katini section 64 khan proviso oma ta chuan first sentence department may ti oma hi tak hi UDNPA lo ni ta se UDNPA na a cover lo area om tamsi Mizoram hian hi tak mai hi engtin nge CMRM ani ang le tilai te po hi ngai tuana minni tirta development role khai thi anga kal kha kan du ber ani de boxia thintlang lam te po hi ngai tuana consent athalen ka ria section 66 hi appeal chungchang tarlan na ania heta hian appellate authority to deputy commissioner ani athu hi subsection khan thu top ti ziak ania higher appellate authority hi om to don chuang lo tina ko ka hi thil kalphung ani meu tilai po hi ngai tuana min nei tir boka chu tiang chuanin kan kal chin khat katuna kalo soi chin khan ta setin section 67
a sentence khan atopa thereafter is lapse atilering ata kalai ka karat thiam lo khop mai thereafter is lapse ti chu saptong po omje omin ka halo hi anile boka section 70 noi subsection 7 first sentence khan close le subsection refer oma subsection 6 hian close a om si lova hi retiam har kati boka then section 76 noya subsection khachung proviso subsection 1 of section 45 the hi adigem hemi section 76 proviso hian market value lam asoi a very first section 45 hi khatiang lam kha a hoi lo de ni in lang chu wang chon pu speaker ni chi da karon soi to ang khan a thil tum atra tin I kan rampo in ammo in ka ria chu ti rol chon karil rol om chu he dan alo lu don hen law in avet to a law vet nuwa cabinet in a triele a heng te hi aron kal tlang ta veksi a voina heties I soi ho thea om hi heti zo zai thil diklo achunga om si a soi ho the om hi mak kateni lelam tak ka ngai tu chuan kan official te ka zuk dem no ni khan lovin thil om thei tur ka ngai chu official te hian hemi bill hi lo pass ta ila voina kan official te hian an en tak le lawang an zir pe tak lawang an re tak lawang heti hian I ti sak mai meng u kan MLA chu ti mai tinaril rute an nei pal thengem an nei e katin lovin an nei pal thei mengem ti po min ngai tu tira chu wang chon he bill hi atum atra a state pakhat variant ruang bill le act a chang mai tur achung he tiang boin no I chu ke chon helai house pass atan hian rem ka te theilawa kan lo pass ta kani pon ke in rem ka ti lo ka kong ro don si lawa atam zo kena pass to ran ti chon pass tho to rin dona select committee tal referilati hi pu speaker ka du dan ni kalome soi tu kanam to lo me pu K Laldawngliana samang pu speaker kalome Winia kan minister zom tak K Sapdanga an the Mizoram Urban and Regional Development Bill sound hile somni panga ron pulutin se ho na hun thatak mai kanan nei hi lomom ka til le maya kan che dang khan dan om sa sang kha zakwa som kwa ami the Mizoram Urban and Regional Development Act kha kum som thum nuwa siam thatangai ta bill ron tiluta athat le maya ambu chung po ka thina ka chiana sakhop maya athat na kha sei tur tam khop maya amaro chu helamatang hian athat na ron sei le vak bo hi adik berem ka tia khang song su ka pom ve ka tha ka tie mem ve ka wenia hian ka ngai poi mo zual kan minister zom takhin lo chin sia sela point li point nga han sei lan ve ka duwa apakhanna chuan urban area mai du tok lova regional development planning po hi he dan hian a hom don ni na lang ta a chutiani chuan urban government khopui sarkar kha kan che dangin tuna hian MC area chu aizole lunglei khani maya chuan khopui in relbol na le mason en kol UDNPA department no town and county planning office in LAD en kol village council omna town planning kalpui tur hi a fu to kem o ti hi ka ngai to no ma kan seilang ma saber duwa a panina chuan hei statement of object and reason a hian last baras serial number pangana khan the Mizoram Municipal Act 2070 hi alo langa hei hi kan thir wang phong kan chiar hian hun dang kan en hian kan chu sol polami o katia who speaker the Mizoram Municipalities Act 2070 hi
ก็หมู่ด่านโดนี่ให้ตีปนิโมกันติดเอาบกะอาปฐุมนาชวน Statement of Object and Reason อาบกเห็นลาสปราปฐุมนาเห็นไอโซซิตี้ตินโซนเดบะเฮดานฮิเซียมง่ายตานยังง่ายไทยตัวเห็นอาอมาสุดที่รัวลินลาสปราซีเรียลลำบังอาณาเห็น The Mizoram Municipalities Act 2007 Section จะทุ่มสมลีน่าจังจะทุ่มสมลีปลีเข่งแต่ไปฮิจวนอาลูหลังจูอาบุลีเสมอรีพิลไงตัวอาลานี่อังติอาอมเลยเสียผู้สปีกเกอร์เฮติงอดเราเดาเฮียนมิโซรัมสเตทปุ่มหัวด่านชากันเสียมไปเสียไอ้พวกนี้เสกขามิจุงจังขัดจูไอโซลมาสเตอร์เพลนเตเอ็มซีเสียมเลยอัมรุดหน่วยเสียมเตหิเอาหันกับเสียเฮงเตหิอาตะกินกันมังเอ็มกันกัลปุยมตีเตการเรียรัวอมเดาเล็กะเต็นจู่ไม่เปียละมาชวนกันเสกขานให้ข้อปุยดิสทริกดังเตตัวนักขานละขานจำพายเตข้อโจลกอลสิบสิพีเสียชีบังเตปอมาข้างเตข้ามาสเตอร์เพลนฟิลไฟตักฮีกันในเต็มโอกติยาจุงเตจูเฮงเตฮีมันเสียมันนี้จนมันอัตตะกะติดบอจุยตัวเละติดตัวเฮียนการมินิสเตอร์จอมตะกินไงตัวนั้นเราเซงเสียถาติกัติอาชุจุกันเสียหลังเตลตัวอัปปลีน่าจวนผู้สปีกเกอร์สเตมันออฟจังริจนาปกเฮียนปาราฟนี่น่าเฮียนสุรกาลายปุยอินทักรัวไม่เทสาสกีฟันมังอาซุมเสียมนัตัวรัตนาเฮบิลเสียมนิติค่ะเจียงตะกินกันหัวเฮ้ยอาทักคบมายาอามารุสาสกีซุมหัวตัวรึงดนี่เราต้องกันข้าอาเปียดังโปข้าไอจังการเลยชัดโซก็กัลปุยไทยดิเซก็ดูเลนิติค่ะกันเสียหลังเตลดัวหินหลังเจียงด้วยไม่จุผู้สปีกเกอร์เซนจัลละคองเรสสุรกาลายขันโปรเจกต์สังสังยมา RGPSA หน่วยขันกรันดูว่า Ministry of Panchayat Raj ดูดานังอินกัน VC เอกแต่กันอเมนรุมมันอีกค่ะกันเชื่อดังอิน VC จามปุตเซนไม่เชื่อแต่ตานสิทธิ์พวกกันเฮาสักตัวน่าเฮียนไม่ใช่สิทธิ์ที่ง่ายมีเลยที่กันนั่นเตี้ย VC จามที่เสียดูมาโลมูที่กันนั่นติเลียจุดอย่างส่วนตัว VC จามที่เพจุกันหันปดโดยเลยสีเลยบอกสีที่กันเนี่ยที่จนหุ่นกัลเสียละ BJP นั่นสักการะข้าโปรเจกต์ข้าRGSAY อะไรนี่แต่ได้ทำไมนี่จุดกันเสร็จดูนัชชาจูผู้สปีกเกอร์สกีมเบสโมฟันเบสโมเคสเบสด่านเสียมฮีอาฟูเบรมทับเบรมที่ข้าก็ไงตัวน้องดูจู่อินดิโรลอมเสละจุดกันเสร็จใกล้เตลดูดกบอกกันนี่ผู้สปีกเกอร์ตัวเบราชวนป่วยงานชวน73 and 74 constitutional amendment ดูนสุยเสียม article 240 ZD of the Constitution of India ชวนอันที่ผู้สปีกเกอร์เริ่มตีนึงกันเชื่อชกแต่ขณะเตหี There shall be constituted in every state at the district level a district planning committee to consolidate the plan prepared by the Panchayat and the municipalities in the district and to prepare a draft development plan for the district as a whole ที่เอามาให้มาดูสิเฮียมิโซรัมสุรการ and planning and program implementation อาคาร Department อาคาร District Planning Committee DPC ฮีกุมสังนี่แหละสมปัสรีแหละสังนี่แหละสมนีปฐุมอาคารดินอันนี้ให้มีเนี่ยเห็นจูตะกินเฮบิลฮีปฐุมน่าเฮียน Planning Committee ดินในไทยนาน Provision ด้านนี้อันโมพุนนะจิงเฮียน Preparing Blueprints of the Development นั่นที่ฮีตัดมาให้มีฟังเฮียน Power and Function อิจูตักไหม District Level Committee ปนิในฮีเอ็นนนเลยฉลองโอ้ที่ตะกังไอตัวน้องมาอาจารย์จุด DPC เฮียน DC Chairman ที่จวนเฮบิลาที่จวน Planning Committee จวน MLA แต่ Chairman อันนี้ทุ่งอันนี้กันเชื่อต่างหินกลุ่มงัดช่วงปัวโจไงไทยไม่อุลชิน Master Plan เสียมตู้ Committee ฮี MLA แต่ Chairman นี่ฮีWCT เอาเมมContinuity เอาเทียมที่ตะกังไอตัวน้องมาPlanning Committee ฮี Plan เสียมัน State Level เฮียนอาจจะเอ็นนนเลยที่เดือดตัวท่อนี้ฟังเห็น District Level ฮี DC เต้นไก่ช่วยไม่เสละทุกตบเสียมตัว State Level Committee ฮีเสียมเบลไม่ได้ละที่ที่ก็ไงตัวน่ะออกมาสุดที่นี่ส่วน
kan concern minister kha chair ni mayanga chuan adis chikma biala khana concern mele kha co chairman ni me se te hi fu zo ke mo te kan ti dewa hu speaker hei hi NCL do thai mo kan ti do ni se tur tam tak oma du to mai la thain ka ria the Mizoram Urban Regional Development Bill 2025 hi tha kati khop maya pom pui po hi karam pom pui bo kan ti kha hu speaker kan se do ni kalome tapu C Ngunlianchunga somang pu speaker kalome speaker ne na ni tin lom thu kan soya ai ma som dom na nia mi huat thu kan sei lo nge nge lo om tak di wen pe yin le zol bo ka sei mol thengai e voina kan dan da Mizoram Urban and Rural Regional Development Bill 2025 ti hi alom om katia helai ron pudlu hi chuti rol chuan kha si habel tu ani mele za om takha lo zirna sa hle ani ti alang chiang in ka hi a pu speaker hey house a hian bill te pass alo ni to thina soi ho te po lo om fo to thina peten error han ti ang chi te hi chu siam that le ni se ti a pass mai te po oma voina hian pu speaker kan house leader nge po hi helama thut line thanem ngai taka heram ro rel na a hian a theina zong zong lo mang thin ani a thanem po ngai thina chutiang chuan congress sarkara ani mo MNF sarkara ani emo sarkar local to khan hengang bill kan Sawihona hian party tana advantage lak na tur chi po ani lova sumi ani lai jon fel lo deu lai te thalo deu lai te alo omani pon a he chukati ani ti tlur ai hi athaber lovin karinga voin rel na hian tin hemi the Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 hi party ang point tha kan lo ti ani to theia a bill hi athalo kan tilowa a chunga ain ziak zok ai ro hi chu amu mal talo lai hi ani voina hian han soi kan du chu kan kha hei si habil tuin pani khat a panga paruk te polo sela ala om ai thwa kha ka chu petene ro nia lo siam tha sela siam thot ngai ang te ti chuan pas mai u ti ni po in apom om ka ti a amar ju hei si habil tuina a flat ho he poela ti kim lo nia bil pakhat bu than chon a za thak ti zong in soila amoi lo mai theya pu speaker he hausa han nam liam mai mo han pas mai tur atan chuan ai om deuh lo mo select committee in clear le sala chu ta dang chuan he bill he pass lo him tur lam ni lovin next session ani lo point eng tin ni hey tun kan session chu a po ti dana lom thengem ni som hi theng kan la session don ani a he ti ang em bill pass tu ni chu a minister pon tom ngai sel atan po at thalong a tin kan official te kan dem lam ni lovin bill siam don chung chang thu ate po ngai tua na mana lo fel lo lai de te palinga lo mani pon chu chu mi thing kan ni a perfect tuma kan ni lo ama ero chu chu ti rol jon in tha da awanga le ngai sak lo de le nam nul de awanga thil kal po ni thea he kan thia tangin abu hian kan tong ani lova sap tong ani a ma second officer te le kan staff te hian an thiam lo wang lam ani lo in alang tlat ani chuan pu speaker he bill a hi eng po ni sela lom ngai sela kan bill nei tu point lom le za po la lo sela he tiang ang chung han pass ban tam na mangai mo ruling lam ke ni lam so he te mai hi kan ni a vote in hanin vote don ni a po kanin ang don lo chiang renga amaro chu voina hian heram ro el na atanga kan ram ta na dan bil poimo kan e hi moi mam de le
สังกลุ่มเดว่าฟังกิมเดว่าอันกัลตีเตโปอัชโลมีส่วนให้บิลที่ชู select committee รีฟอร์มนี่เสละที่ส่วนเอ็นชัดเลนี่รอเสที่ข้าผู้สปีกเกอร์พอยเตอิงการอนรถอินผู้เบียรวมมันนะสักเสียเบลตูอิน่ารถข้าการอนสปอร์ตปะอันนี้ผู้สปีกเกอร์ก็ลอมไหมเลยลอมไหมเลยกัน leader of opposition สมังโอผู้สปีกเกอร์ก็ลอมไหมให้Mizoram Urban and Regional Development Bill สังนิสมนิเลปังอากันหันสวยหัวโตนั่นเนี่ยถ้าสวยมาอิงกันหอยเวละกัน House Leader เตะจังตัว Minister เตะพออินกันส่วนโซลกันรูดเวกะ Official เตะบุลลัมปังแกลเลอรี่เตะรู้วักรู้ตัวเตะว่ากันสวยที่เราโน้ตเสกันดูวางินสุดท้ายเตะจู่อดเลยบิลสวยหมดที่ดังอาพอเฮียนินกัน Minister เตะตัวอมคงอ่ะคอยมาจนลงไอ้ทำไม่เทียอันโซลเรเดียวเงี้ยนี่ดาร์นี่อาเฮียนจนเราอมหันเสกดูครบมาให้กลุ่มสมทุมเล่ปังอาเซตมันนัวไว้น่ะบิลรันพุดลุนี่สวยอังคานินเก็บพวกกัจเชียร์อุลุกวิอาวักิลช่างเตะหันสวยชวังกันจังตัวมินิสเตอร์พูดเทียงอังเตะอันเราชินเชียตัวรักกันง่ายทีนมีปุยเตะพูดมินเราเชียร์ปุยกันหันดูจูเกนี่ผู้สปีกเกอร์อีเวลมีแต่ฮิจูอัตตีรักกันสวยอังคานินopposition party opposition bench กันนี่รัวเฮียน constructive กันรำตันกันทำตันชัตุระสรการทบวิกันตุมวังอินกันดูเราวางนิโรวินรำตันนำตันนะรอนศพฮีกันทบรัวเฮียนอัฟเฟลเลไลอัชราไลเตกันสวยศพฮีกันตีตูร์กันดิวตี้อันนี้วางอินจุดดำหอยจงส่วนเองมันเช่นสวยพวกกัตุมันนี่อามาสับเปราจวนผู้สปีกเกอร์ definition section 2 subsection 1อาคาร development area means the planning area or the special region as the case may be for the purpose of this act at the special ค่ะให้มี special กันที่เรา SPATIAL ไอ้ที่ special ค่ะเองที่นั่งเงี้ยนี่โอ้ปัตเตนต์เอโร่เงี้ยเองเงี้ยกันที่ dictionary กันเอ็นะ special ที่ dictionary จน space ลำทิลวานสร้างบวกทิลตีได้ข่าวเนี่ยการเสร็จ PM สรการที่การเชียนป้าฟิล์มทุติอย่างเดียวสวยๆหลังเดียวข้านินเขาเวลำโพเขาเวลพวกน้ำเบ็ดปบทิ้งท่ากันนี่เดียวว่าเฮลัยเฮียนิน regional development ที่เฮ้ยเลยลุงเปียแล้วมาเพื่อกันตุ้มไม่มีทีไม่ทิ้งค่ะเอาผมเดียวว่าเฮลัยที่เองก็บอกpattern error or typing mistake อันนี้ไม่ทิ้งค่ะเอามาสากันสวยดูดอทเลชวนินsection 2 subsection 8อาคาร department ชิลเฟียนะออกมา section 2 subsection 8อาคาร department ที่ชิลเฟียนะไม่ต่างกัน town and county planning office อารมณ์ที่อาพิอาคาร urban development poverty and elevation department ที่ town and county planning ชู urban development and poverty elevation หัวมินเนี่ยเองก็ที่town and county planning ข้าอาศัยเตลเคร์ department ชู urban development อันนี้ที่ไม่ถูกค่ะนิยมตักค่ะที่ข้ากันสวยเลยด้วยทีน chapter 2 section 3 1A อาคาร declare any region in the state to be planning area or planning region the state government may by notification ที่ข้าเนี่ยขลายค่ะก็ไงตัวน่าว่ากัวละฟิล์มขุดอะไรโดนเล่ไหมเฮาส์เฮียนกันป้าสังอาplanning region เตะเสียมเทนะสกัดทุนนักกันในโดนเฮมีวางเฮียนโจดามกิลช่างจังเฮียนคอยเซ็กชันสนามเฮียนคอยนำบิลล์งโมเฮียน planning region development council โมอันนั้นดีลินอันนั้นเพรสเทีย politician กันเนี่ยparty เตอินทันรำเตลุนี่เองก็มองว่าอย่างกันนำตาในหิมโลหินักกินอาหารช่วงปัลทีเอาบางทีก็ลาวะเขาทั้งละมาที่พวกนำบิลเช่นขัดเต้นตัวมาอิน development council เต้นดีละชักละมาที่พวกอันดีละข้างเอาต่างกันกันติปลังติก็ลาวะตีนจู่โลเลชวนก็ไงและติชาโล
thil thei fawin ka hria ei ni som pani akan in than village council in than dong khanin ni som ni pani thakhat sang ni som ni panga khan mim bunglama PTC headquarters thu chuate po kha kan hmuwa chumi a chuanin party pakhat ruling party candidate chau titling tura an tina khanin assembly session a hian khilaya SRDC big puala state act pass tura anor na in rem siam na lek ang be sina kha an nei thu khan an soya heng te a phen a hen a omangem nam ta na him lo omangem ti kha hlau na hi si le lam tang kan thil lo the lo ni chu ang song te po chu heng a hen film khur hi angai eng zong po chu alo tha ni mai the kan nam ta na him tok lo hi a om palang ti hi ka lau khop mai adot le chuan chapter 3 section 5 subsection A B C D E kha kan siara helaya hianin planning department noya tu ke zinga kan mem bar pakhatira soitowa lunglei high power committee kan dei meka chu he urban development Mizoram urban and regional development bill a hian lunglei high power voi khat ma alang mia lova planning department noya voina an oma lang tareng chu ti hian zoin cabinet khan lunglei lama boruak aw wang khan dai daw natan kan sil chiang done in tia ma se tun bila hian high power committee kan thiat tluk ani toni high power committee thu nei na zong kha municipal a pek vek na ta hian alo om vek to maya chu wang chuan section 8 subsection 2 a khan aro in ziak veka ta chuanin under section 340 of Municipal Act 2007 the board of councillors shall be deemed as equivalent to the planning committee in board of councillors kuta khan khang mo punna kha oma vice chairman high power committee te po hi voine chon rei lo te chuanin mo punna tak nei to lo tur lung lei lama kan u naw te ril ruwa po district masa second capital in tina borua ka an borua zong ta hian he bi la hian pai ani ti kha kan zot tel ngal ani adot le chuan chapter palina section 10 appointment of chief town and county planner tia khanin the government may appoint more than one chief town and county planner ain tia ka ngai tu na oma chief town and county planner kha ega tinge siam bel chau kan tum kher o district a khasuan town and county planner ni mai seng a headquarter to state capital a banga ti boxia ai zo la mi kha chief ni mai seng aba kha town and county planner ni ta ang selangin chief town and county planner hi zone director equivalent ning ka hia chutiang ang vela khalaya khan claimin engemo a du thu saba fu lo deu a om theim ti kha a concern minister khan nakina binon thil fia se thain ka hia tin section som pakwana khan ramlak chungchanga in ziaka khata khanin not GAD notification sang ni le som le pariata khanin land pooling scheme chungchang kha oma land pooling authority kha heta yan GAD kuta om kha kan chu sak thei ti beidonem GAD khan thulo sot le don ta em le kha in kalta em ti kha kadil ruwa a om tela tin section som pakwa chunga subsection 2 agreement siam chungchang po kha soifia ngaya oma kha khatianga ngaya kal khachuan reilo te hian court case si sarkar hian anei cheu theimai gem oti hi ril ru a om bokani tin section som thumle parian na subsection 2 chunga clause A akha a refer khan subsection 1 sub clause D aron tia kha sale of land chungchang ania ama chan enchiang ila a in millo angren khop ma clause D ero kha chuan section somthum hoi khan subsection 1 kha oma thil omlo pui kha aron referem le ti kha ti sual pal aum thei om mange karon tia tin section somli le pani chunga fifth sentence section somli chung veka subsection da khan a refer diktok lo clause kha a oma clause hi subsection 1 a hian a omlo hrim
khami po kha ari far sualani tin section samana noya khan subsection 1 clause a administrative secretary ti alo langa administrative secretary tiangin department UDNPA secretary kha administrative secretary ron tia sarkar department head administrative secretary kan nei ngai si lawa secretary UDNPA ti ve mai om kha enga tinge administrative secretary ti hi kha designation kha kan state sarkar noi om khim simem hei po hi ti sual pal aniam le o ti kha kan ngai to na oma tin section samruk le pori noya khan subsection panina first sentence khan section 1 ri fara section 1 te chu bill tirama aoma so title extend le and commencement ti lamanya khabi po kha ari far sual ni inga khia khalai kha engamo a bill thadwa hian he bill hi follow aom de wing ka khia tin a top te pu speaker financial memorandum point number 1 pertaining to section 71 akhan this section akin to section 47 atia section 1 chuan fan lama soya ama 47 aron soikha withdrawal of local area plan ti de nia kha financial memorandum akhanin alo omle boxia ngemo a fu chi lewem ti te kan ni chu wa chon he bill hi kan ma mo to thatak ani chung hianin kan minister changtu khan en chiang selangin kan official te hian an hanti chho hianin engamo reference an pek le engamo kha a in kal thel atam khop maya zut mam tur taming ka khia a bill hi chu pass ngei kan ma mo to a tha khop maya amai ra chu han zut mam lok tur khan select committee ate hian hang kal lok selangin chumi ni lo chuan pass in ti pon kan pass pui thawang cheu ke ni chuan e sarkarin in ti cha amai ro chu he Legislative Assembly za omna vong tur chuan dan kan siama adik lo lai te i veilo mi ten pu speaker kan soi cheu to a chung te chu nakum loka amo November thawela kan se sona hianin amendment tur hi ran lut le chuk nga langa kan dan siam amen le zung ai chuan voi khati chu han chul fel de het taila kan chul mam nuwa dule tun se son chunga po hian ron lut le mai selangin ta chuanin kan pass theia amar chu sarkar lai kan nia ban tam zokin ani ang hian a o ka ti tho dot in ti chuan kan o ve mayanga a bil sim chu kan against law mai ro chu vo in ya ram ai o thu mek te hian he house a hian kan dan siam kan pass tur hi kan dan reference am pek le adikto kem a tha em ti a than he ngai ta kan soi hi uluk ta kan ngai to atu huna chuan ai intol rem khetang miang kan ti pon intol rem thei kha kan tu le kan support rualin thei chuni selangin select committee hian han thir le lok se lo le ma se poi lo mange ti in pu speaker ka du sam kan soi ni e kalo me ole lo mo me tun chon house leader pu Lalduhoma lo so mang pu speaker hey tuna kan sai mek kan bill hi department pakhat chau in the UDNPA kai noi ania UDNPA atang hian kan official te anon thu thakop maya kan opposition leader khan aron mu phalo de wani garinga kan commissioner hi tun chonu hianin champhai lampana chu angaya ambak chu kan secretary hovin an kim thavia ve ti khakan soidu ani oh in ko hoi him china tin tun trum session a hian pu speaker bill alu thanem maya alom om katia tun ma khan BSc hi kan han thut hian bill lu ta bar hi aom ngai lova kan minister te kan tura government business tel winni khatpo sitting kan nei thiang si lova chu wang chuanin BSc kan han thut hian ni thum dai po hi bill aom ngai mang lo ni ti chuan kan nga khoma kan thunon lia kan ti ram riat thiam nein tun tu mai roi chuanin bill alo lut ne me maya chu wang chuan kan bill te hi ni ran pa pezel do di lang chuan tuna concession hi kan extend ngai hial ni
chút tiếng anh lâu nè tụt xuống tiền ni đang cái tiền ngay mang hậu lâu budget presentation ni apa bill kan lani hiala na hun kan rena wangin chút tiếng khopa tranem chu bill lâu lu thi kan minister tele an thopui department official zong te sunga lom thu kan soi masadu ani ten asang tu minister zom takina aron suyang khan Mizoram hian za somnga le pani hi khopuya kan lo om ta pani na kanya kaini aya tam chu goa chawani ti kha kan ria goa te chu zip te ania thingtlang khuwa khu omang lo tlukania chung te nena inang khat thua maya Mizoram urbanization lo om nasal tukhian kanram economy min thlin le tir se kadu hle a tun ma zonga sarkar ten development scheme an lo siam thin khan thingtlang a thleng phak lem lo ni ti hi atilangin ka ria thingtlang a aizon na har sa a development am lo wangin khopui kan pan khoma aizol hi India rama khopui thangchak berte zinga mi aloni ta hiala thingtlang lam mi te kan lo ngai to tok thin lo ti hi he hian ati chiang lein ka ria hetia sarkar na te kan han chan ve ta ka hian kaisu thingtlang ka pem le don ti hi ka beng khria da po hian anom thua maya alom om lein ka ria thingtlang lam hoi sarkar heng te hi kan mamol le ni ti hi za songa pani khopuya kan om to hi chuan kan pom tlan a that kan ringa ten tuna kan ngai to lai me khi sum kan mu na tur chu saski part 13 ani a hemi ko nga hian kan kal sak lo chuan kan don tur ang kan dong chak thei don lova urban reform ani a saski part 13 noi hian sarkar masaten fanten lo dil ve to a an lo sam ve thin to na te kha ani a he tun maya budget document kan pu cha nu a hian part 13 tang hian in crores som ko pasari point panga bial kan mule man to a this one crores a hemi noi hian mule tur kan nei boka hi India rama hian state pathum chawin kan dong ani pakhat chu Rajasthan ania Rajasthan chu Congress sarkar na ngar thin tun naya BJP ina sarkar na anlak tharna ania wangin an phu e indu saktiang anti ani mai omongo katia apani na chu Andhra Pradesh ania Andhra Pradesh chuan kan hriat angin pu Chandrababu Naidu a chief minister a tuna NDA sarkar ding lai nungzang ru ania ani hian het ati chuan central sarkar khu atlamai don ani chutiang khopa pawimawh state chu ania wangin an peve boka apathum na chu Mizoram kar hanni lo mai hewan nei thak kan tia Indiaram state zinga hemi nuaya dong thei state pathum zinga ka han telve hi akan member zom tak pupo chuate zar ning ka hria kan tho ho that wang te kan ngai ni hey tuna kan don hi man na tur kan soitan construction of complete street design from Bongkon to Durtlang Leighton atan hian crores sam panga ania master plan road Champairing road atan crores ni ani then civic amenities in affordable housing projects dia hian crores ania then step connect designing interactive public spaces at Chan Mari ta hian crores ani boka this one
storm water drains and drainage within urban areas in Mizoram phase 2 tahian Aizol Kapuitel Lovin district headquarters Som Ahu Abdona tayan Kror Somli Le Panga Aumboka kan Kapuitung hrang te ti puisu natur ani chuan local lezel tur po anduanga thil kan ti chuan omle nai vai mai tur te po kan nei ani kha ti chuan nimin lama supplementary demand kan pass tun malam kha supplementary demand soi hi sarkar ding line an em thina opposition na tangin discuss kan dil ngat thina kalphung alo tharta pu speaker sarkar lamin discuss kan chake ema opposition lamin an du manglo tlat thung tamaya ain let ling lok ani tun trum hi chu ti chuan tuna kan han soitak ba ka hian part 5 nuai hian 100 crore kan dong to tin SNS pars hi thotran hi athelu nung ber ania voina yan final from kan tuma atlem ber crore som ni zani somnga sumutura ganin nga ya ti chuanin heng singa hian kan chimlam MLA zam tak te khan lo chin cheula engineering college tui pom lo eng pom lo kalkong pom lo staff quarter pom lo faculty member pakhat ma om lo wa sang ni som pa ko prime minister an lo hon tir kha ti changkan na turin crore som ni panga point pali pakhat kan da don ani chung zong chu kan budget bua chuang man lo budget session kan nei chunga kan don bel ania heng hi nakuma kumtopa kan supplementary demand zinga lo lutur anile don ani ole pu speaker hi dan hi ADC te point man ve thei tura ruaman ania kan autonomous district council te point mang ve nge seng kadu sa khop mai antana thatur ania tin khop wi chung mai ni lovin regional area te thingtlang te po a huap tho dona hey kan khua ho hi a kholian le khote hi plan omlo ani vek maya masak lo tur kan masaka kalkong te engkem mai han siam nuwa hian khua hi din taila thaturania khua kan dina in te kan sak vek to nuwa kong kan han lai le a che pa che pin ti zau ngai na om to lovin hei hi kan rama khua zong deuh thoa kan to mek ani heng hi lo re theina turin danin huap chia lo thingtlang khote te po hianin kan VC te hianin tran la sila master plan hi ron siam vek to sila tuna tang chuanin an mani khua master plan siam tur khan kan VC te kan NGO te an tang khom silangin an competent ve em ani chuwang chuanin mi hring lo pung le zel tur hisab loka plan kan siam hi athatle in karinga ten seluibial tu MLA zam takpuare sakhani chief town and country planning chungchang aron soikha tahian VC te pontel vedang omrem chang seron ti kha ka thlop khop maya rules lamin hei seron te kher tur angai ila a constructive criticism constructive contribution hi pu speaker veilama mi te an on thought thina abik takin ser luibial tu po hian tun hun re lo te chung hian in constructive deu hian on rot thina alom om katia rem chang om chuan Bangkok lam sin hun ha chuan kan tel ngei to ang ti kha tin lunglei HPC chungchang hi municipal kan nei ma song khan kan party hian stand kan nei lunglei kan kalchang point press conference te kan kowa kan soi fo ani HPC hi a hetianga executive order be chan ringot mai da hi tok lo ve legislate ve ngei ni selangin house hian dan siamin pas selang hemin nuai hianin kan high power
committee hi seng kan du thu kan lo soi ri fo to thin ani chu municipal mathil ani municipal don ti po kan hrephak lo khati lai khan chu wang chuan kan nei chun SPC so thuam thata development work tam tak khoi thein tin sarkar ding lai na du tuwa ati mai thailo turin legislate ngai ni se ti kha kan lo au pui dan ani a chu min wa chuan municipal an lo nei ta si a ti chuan kan nei ma le kan nei nu hi chu thil alo in ang talova tuna hian kan sarkar in ren chimna kan kalpui awangin resource mobilization committee te kan handina suggestion tam tak anon thelu ta chung jinga mi engemaw zat chu kan implement to nge la implement ma bak te po kan neya chuta anon thelu jinga pakhat chu lunglai hian municipal council anei to sia HPC hi atul to love ei thiat ni ro se ti recommendation anon thelu tani tin an na tur te po in nai te nia thu nei na in chu te ang nga mang thiat thiam lo pal te po a ol dona wangin single agency noya mai sila heti chuan parallel thila kal hian thil fel lo te po omanga no tho tlan zel te po a har sa theya antinan apakhata khan eng party mo lo om ta sila in than lo om se pakhata eng party mo khan sarkar na lo la ta sila khang hun te thleng han ngai to khan in report thei tak tur te po alo ni dona chu wang chuan in hei chu dim to lo mai sila municipal hi thuam chak ngai zo kilati kha kan resource mobilization committee te recommendation ania chu cabinet hian angai to ani cabinet ina ngun taka angai to in a om lo kan tilove kan committee te rot na hi eng po ni se thilom to sa ania ti hian kal phot ro se om ngai hian om phot ro se ti kha cabinet tutluk na ani ten municipal frame he kami mal ngai dan hian a om tira tanga welcome lo tu kania India independence don khan constituent assembly te an siama parliament tak kan nei ma khan India constitution duan ani a chuta chuan Dr. Ambedkar ten keiniang tribal kha minron zirchianga bandoloi committee ten minron zirchianga all India level ak chuan Sardar Vallabhbhai Patel kha chairman ani a ta chuan keini zofa te hi kan chevela namdang Bengali te nen hian rural na pakhata om chi anilo custom hrang tradition hrang nei ani a chuwangin India dan pui nuaya hian special provision engemaw siam saklova kan rural mai chuan achi lawang anni hi chu legal system te po fel taklo nei to sa nela le upaten thu buai anrema khovela legal system nei thaber te po anni zoka tin an traditional custom zong hi athae ema administration fel tak nei san ni a hei kan ti boy chuan adik lowang chuwang chuan he India constitution thar kan nei tur nuaya hian fruit ve ngot lovin arhan pa an nam zirang te chom chunga India zalen na nuaya hian anom chove theina turin six schedule siam sakang min ti ni chu constituent assembly a khan na satakin an debate member tamzo khan an du lovani achan chu asang lutuk six schedule hi ato autonomous lutuk asang lutuk engani constitution within constitution ani ringot alom independent country within independent country ani hial alom ti khopin an soi selama ro chu Dr. Ambedkar ten thei to patran an lak zara six schedule hi kan lo nei ni Meghalaya te chuan state an lo nei an six schedule an chom zela an vai khuan tribal area an lani district council an lani vekani an buai lo mani municipal an nei chun chu police bazar area zim te khonia khuda po khuan in thana om ngai mi lo an KS an student an in than an oi ngai lo wa official pani khatin an en kola
avai khon tribal ramalani vekan hian lal em ni cái này rồi chú cần nuôi bầu ta six schedule area chú pathum cháu tu này hiện cần này ta tu này mình thì tak ta sẽ là six schedule area ni to lên ném tribal area ni to lên ném income tax inofficial is certain inofficial ten soi về rồi sẽ mình thì ta sẽ là hiện IAS IPS về là của tai này dòng tới reservation in này to là mình thì ta sẽ là til dang tam tak khi tribal kan ya wang kan enjoy te hi min on noi bo nan mang don ta selagin thi local ze la hian a follow mai om mange district council hi six schedule hi rampum ho pa kan reintroduce le te hi a thaim ti te po kan lo ngai to thina discussion forum te po kan lo bo sai to thina ni chu tiang chu ani lain poisa kan do wangin aizola municipal kandina lungleya kandin le zela ti chuan adanga po hianin din hi political nan vo zon nan kan mang chole don tran te po hi angin ka ria Mizoram tribal area zinga municipal kan neina reng nan tribal area changhal zelani electoral roll po VC a chuan Mizo tribal te chau lo chuan vote an nei theilo municipal area chuanin namdang nen vote kan nei thei vek local council chairman pon ni thei vek IMC a mayor pon ni thei vek to namdang hi tu na hian a him lo ani ten sum don na kong chung cha in regulate theina tak kan nei to bok lo chu tiang chuan ya wangin municipal kan han nei bel zel hi chu ke ni ho hian ngun taka kan ngai toi tha ka tia kan nam ta na himem chu ai chuan kan local body nei sa te hi thuam chak tai la tun malama kan village council te finance commission hina poisa min pe ngai lo te po min pe vek to tho sia tu na hian panchayati ras an pe kam thovin kan dong to tho sia panchayati ras te kan soi moi ya heng dang te kan ram ta na an siam ni lo kan man ve tu ran siam pon lo constitution amendment kha kan mang ve do ni chuan with amendments with modification house in truth hadin kan pass lo chuan ban tu ran ni me lo ni chuti khopa min hum hal na dan speaker kan house leader khan min lo soi fia sak thei chuanin tunan soi khanin municipal omna khanin nan tribal te pon zalian vek to e ti kha tuntum local council in thandong khan so ta aizol foglan venga local council po tram thum VC hun na po VCP thing kha rola nan tribal ne te gor khali thani wa khan pai dei me kha khalai le thi soi kha in kal da wi ka kan minister zom tak pu la than sang bial kha khalai te kha enge ni han mit khil fe thei chuan kha kha chu an venga ami mal thila lo pai ani mai ka ringa constitution lamwang ne lovin hemi aizola municipal kan nei don khan false document wang ani chu chuania aizola municipal kan nei don khan a committee a khan min tel ve a kan election om masaber tura khan VC electoral roll i mangang u kan tiani daden lo ni ma se i mang luyang vai an om lo na turin kan tia ko ta min khin hun kan nga min khin ni chuan kan chak lo nge nga chu mi thleng tal po chu thalam le kan tia he lo re tun chuan kan mang thei ta lo der ani kha ya wangin nam tan hian a him lova tin aizol municipal council po kha council ani lai corporate ani ma khan trading regulation kha an han tia central mele kan trading community ho zong khan IMC building ka hual an tum ta hual an tum ni ta an tla ni kha nge na ka ti lai khan sen NP ina sarkar na municipal kan lak lai ni le nga la ti chuan kan in nor boy via wa achan chu municipal ani to wang khan tribal kha trading regulation a khan du sak dan dang kha om tlat lo ma ya eng tin ne mo ti koi kha nga ya min ko ta min khin lo chuan khang dan te ka han mang lui ta nok deu chuan ya amaro chu min awareness and on nei chho ze la nakina chuan nam ang zong chuan a him lo ni ti ka soina ni development le thil dang ate pe chuan a thazok mai the hi chu thei aman pe ngai hi om zela thila chuan kan balance kan zawai ngai tu na kan sem tlan nan kan soi ri mai ania ti chuan in
ตัวน่ะกันหันสวยลายฮีอันเมมเบอร์เตนนซิร์ไตมาอบิกตะกิน opposition ละมากันเมมเบอร์จอมตักเตซิร์ไตมากติยาผู้ปกครองเตผู้ดงเตเขาเตปะอินนบีเชียงเมษาลมกติยาตัวน่ะกัน opposition ลีดาชุดน่าเฮียนเลยตักโลชูเวตกันเนี่ยไตมาให้กติยานี่พอฮีที่เล่คนหาจวนชิมนิสตาร์ตัวรัตเฮียนรอนzwar wengal theisengin achadon mangeo katia kalai chit khathania in bua sainan tai makop maya alom om katia in point ron soi kha are relevant vekani bu speaker kan niar san palo maro chu helaya development area silfianana planning area emo special region emo yang ti lai taka khachu kata specialty vansang han ko tir big vak khachu adik big lo mayo mga space lampang mun also ina ani ve thei thawa ka development area khachu mun all om na kha ngai ve a chung de po chu ni mai thenia en po ni se kan member te na helahi fellow anti lai song kha kan official ten ngun takin an lo chin chia vek ani chu siam that po angai le don ti kha ke ka pom ani amaro chu select committee a han pele taila hun alo du dona ton se son chunga pulut le turhian kan in bo sai zo manangem tin pulut le don selangin entik ni angen yang atai em toni tuna kan ang lohi BSC an thut le chuan kan extend mo angai hial to dona chu wang chuanin kan opposition member te hianin min thethiam sela kan ngen dwa helaya part 13 nuaya saskia don tur kan la nei nual mai sia hemi reform hi andunga kan kalpui lo chuan kan dong tha thei don silo aman mo thla kani khamian ya wang khan aniang ang hian min pompui ram sela passport mai langin amendment nga ya kha arang theyang perin kan department 10 kan minister hovin anon bua senga chuan ale peka kan pass le menga amendment bill kha aman mo thak viau le ordinance sin kan timai anga tuna han pass lo han chuak ngot kha chuan thil ati khot lai don wangin hei chu hrethiam tlang ta ilangin aniang ang hian du thua sam lo chung hian min pass pui phot mai turing ka ngen duwa asiam that lam na ero chu chak takin kan ron thokang ti kha kan soi du ani kalome hello moment kan house leader tuna chuan kan minister za takin na bilte Windup house pass pui tur dim hal turing kan som donanga aduang te silfia temo pamling hal pa sela ilo somangu bu speaker lo me ka be seiru ge mem theng lawang ti ka hlau kan member zom takten min nam nul pui ma yang ti ka lo hlau em kha wena hian ka be seiru kang ka hu hi kalom tak zet ani kan bil hi ti ra ka soyang khan a sei viau maya hek som nga le ti loi ania jaksin takin a khaddul maya tin kum som thum panga kalta bil lo om to siam thatna amendment mai ni lovin thak theng na tur ania a har sakop maya kan official te po an ha tak zet ani chu ti sung chuan kan house leader in asoyang khan ti fulo lai te ti sual pal te tam taka om ti kan member 10 ron soi chuak alom om tak zeta khatiang nilo khan
thalom kan ti liam mai kha lom len ka ria a kan muangin he bil hian Mizoram pum khopui lian ber atanga khopui khote ber thlengin a huam vek boxia a ma omlo district council lama te po a man thei to ang ti te an ron inject tel boxia chu wangin member ten uluk em maya min han chik sak in lama an lo zirna sa hle ani ti han mu khan han ngai thla khan alo mom tak zitin ka ria a hei an lo an soi fu ka kan aziek fu lo lai soi chua lai te kha kan lo chin chia zela avaya han chan sen po hian ni lova correction han siam sen po ni lawa thiam po kan thiam lowanga a thiam jok te soi kha thiam lo jok ya han correct khang lan tum kha thilkal phung po ni lo hialin ka ria chu wangin lom thu mai lo chu han soi tur po min ka ria lovani soi do ni lang thiam chin china soi tur te po chu a om venual ma na ma se kan soi seng chung lovanga tin kan member te chik taka lo en tu te na kan mu mai te po la om nge yang ti arin omani chik le zualin en atul ti chu a chiang reng maya member zom tak ten en soi a nu lo ka amendment hi ngai le anga ti te oma India rama kan oma India constitution te takhi amendment tam ania za thak zongina kallem lo hi ti ni ngai to tengu chu wangin atul phot chuan kan amen le thuai kan amen zung mai tur ania kan manganga athalo lai le dik lo lai te kan siam remanga zon rang theyang beram man kha kan house leader ena soyang khan heram hian amamoa mi puiten kan mamo boka mason na konga India rama nufol berte zinga mi kan ni kan ria chu wangin mirwala pen phavelo maila chak taka turen thei anga in siam rem chunga in siam tha chunga kan kal man mo thak le in ria chu wangin kan member te hei opposition atangin paruk lain an han soya treasury atangin palin kan soi boka lomom tak zeta kan house leader ina soyang khan wena hian select committee lamari forlovin pass with amendment in min kalpui turin kan ngen dua suwangin kabil Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 he hauzom takhian min pass pui turin pu speaker kangene nghe thà kan ti mai em pass with amendment ania khalai kan member tenai not tar chua kha ta kan minister po khanin anial lawa kan house leader pen anial lawa mara chu ngai anga kan pass chuan fellow chunga pass kan don box sia chuwang chuan amendment khang fellow le diklo lai te kha ti that turin on the condition that it will be corrected tiang dewin with amendment in can pass thei mai em pu speaker khatilaya khan nangma consent ang chuanin thil ti theini main ka ria kan dan en hian chu wang chuan speaker phalna lakin hei siam thatni se ti kha ziak tel tai lava fu om ve ka te thà kan ti mai em le kan rule number 84 kan en chuan in speaker discretion in amendment bill kharem ti ngei maya
มาเราเชื่อกินอาหารกันเมมเบอร์เตกันลุงอ้อยนั่นแหละกันริลดำน้านี่จวนข้ามีอันอเมนเดตปอกข้าselected members ที่นั่นกันเอ็นโฮเททมาอ่ะง่ายจวงเราบ่อะไรใช่สุดที่นี่จวนตัวละจวนกันบิลกันไงตัวเมกดมิจรมาร์บันRegional Development Bill 2025 to pass with amendment in กันเริ่มตีละตีเรากันบุกดอนี่เริ่มตีติวละเริ่มตีเรากันนมชวนเริ่มตีเราตีละเราบ่ไหมอะไร The Mizoram Urban and Regional Development Bill 2025 to ให้ House ยันลุงรถตักินอปาสตาอันนี้ ผู้ speaker ก็รู้ไหม